पाउसेदा युमपुम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे फ्लैग वॉस कार्डगी ड्रग फाबगी थौदोक तराइना लौब चुमलोय कादा फ्लैग वॉस कार्डगी ड्रग फाबगी थौदोक तराइना लौब चुमलोय हाइना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कादागी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी कोंदोंबम अनन्ना थादोरप चेरोलमना फोंदोरकले चेरोलसना हाइ ngarang ipung dipan makharum taba matamda Imphal East district ki manung chanpa lamlai area the narcotic affairs of border navgi team amana random press king tawda hauzik ai chamtong assembly constituency ki MLA oriba Alexander Kumar ki mingda leiba Toyota Fortuner car amadage yamlaba kani kg kuntra ga marirum phagar ki ba sema khwaidagi hena lebak thibani aina kadana lawe loina da thawdo ga sikupna thijinduna mara leiba mihoi kutemuk logi oiba chapchaba cherak pegedabane मेरे पोरोरोई हैन लाउथोक नुरबा तादुबी एसीगी बीजेपी मेरे ओलोरी मिखल थेंगनागनी हैन अमक लाउथोरखरे थासिगी सचदानी द मेरे पोयरोई हैन लाउथोक नुरबा 49 तादुबी एसीगी बीजेपी की मेरे ओलोरी लागलिबा तरागनी थोइसुबा मणिपुर जनरल असेंबली की अनिसुबा तांका की मिखल दा बीजेपी की मेरे पोयना हानागुम चोंगथोकलगनी हैन लोरी न मियाम दा लाउथोरखरे पोलिंग स्टेशन तरागनी थोइ अमुक हैन भोट थादनरगनी आत्म फेस मिखल द नेम कन मिखल पांगथो किबा पोलिंग स्टेशन तरागनी थोय लागिबा मार्च सेट मंगदा मुगदा भोट थादरगनी अना मणिपुर गे सिविल इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ना थादोर प चेरोलमना हाइरे चेरोलदन हाइ अमुखना मिखल पांगथोकना बलेब खरब पोलिंग स्टेशन सिंग अदुदे कुंद्राकपम एसीगी 1/20 सरौथेल कांगपुकपी एसीगी 51/46 न्यू कैथेल मानबे थानलोला एसीगी 56/5 सोंगसांग 56/19 तिनसुंग 56/10 माइटे हैंगलेफ एसी की 57/20 मेजुरोन कुकी 57/31 ए सिंगफाई 57/34 क्वेरेंटाक 57/39 मोलसांग 57/49 लाइनोब सिंहट एसी की 60/36 ताइकोट 60/43 मौकोने हारिफा पोलिंग स्टेशन सिंह असिदा रिपोल पांगथोकनादबगिदमक थागलाकिवा प्रोफेसर अदु मरी लेनब ऑफिसर सिंहदगी लाकिवा असुंब पौदम सिंह बेस तौदुना रिकमेंड तौखिबने रिपोर्ट पांगथोकना बलेप्रिबा असिगी मरुइबा मरमदि मिखल पांगथोकलिंग मनung amadi मिखल लोइरबा मातुंगदा ईवीएम सिंग अमंग अदा थौगनखिबगा मरि लेनानाने चेरोलदन मखा तारदुन आइरबा पोलिंग स्टेशन सिंग असिगे इलेक्टर खुदिमगना थोलक्तुना संविधान पिरिबा इसाई छागे हक सिंग सिनाबियो आइगे मणिपुरदा मार्च तारागी मतुंगदा बीजेपी की लेंगाक अबुगना लमदा मसिदा लाकलगनि चीफ मिनिस्टर बिरेन मणिपुर की लेंगाक मियामना चलाइगदबनि सिलोंग बिहारना चलाइगदबनते अना सीएम बिरेन फोंदोखरे Lilong Assembly Constituency da BJP के मेरे परिबा यम खाइबम अंदाज खान के लिलोंग औरेबी मयले काइदा लैबा मागी मेबदा पांगथो के फिराल सिंखतबगी थारोम बदा वफो मासी पांगथो के बने मार मखारा तारादुना लमदम मासी सही लिसिंग अनि की मथक पोवारी लेजेब लमदम अमने अदो मतिक चादा बुयुचिन अमुगना मिखा फोनना बहोनरगलिबा अमदे मागनदा बथौराकलिबा पुनबगासी मियामना काइदंगनुंगदा यारोइदबने BJP na lengak parak padagi lining laisol amade saksa yuthakta khenaba thamdana amata waibagi Wakalon pun hingminaba amadi saukanaba honaduna lagli haibasi tabona sakhi when the Prime Minister Narendra Modi na miyam da utkrabane handak pangthoki wa ahanba face ki mikal aduda BJP na sit kontra gani pangi manungda kontra phangba gamgani ana ngasi chu thorum aduda phangna phangdoke ani suba face ki unat lagli fa tangmanga da pangthok doriba mikal asida BJP na sit koni toy asida chauna mai faktuna BJP kaktagi waiba lenga ka masem kani hana mangna phangdoke ngasi ki thorum aduda lilong asida mirep oigadruba MLA andas kana phangdoke bada Lilong AC the tail of Matam Krada BJP Legan a home Bakia Propangam Gray. Lilong AC ki hana epile uramba amana debate downasi and Miam Tinba Mafamama the Laukiva do Makiwana di ready to Lire. Mikal Nidi whom Nikal the Naivana Karachin Jarabaso, Song Social Matam Kakai took Naraga Wafang Navada Akaipalate. Matamata the Sien Gadoriba Misi Kanano Havasi Aisukangi Hinaike. Lakadur Mikal Asidam Hap from Miam Mai Fakan Biduna Lilong AC Miambo. Mana sepa tahu fangan biu ana miyam da haisake Viral singat bagi toromatu da BJP ki General Secretary Organization Ave Kumar Giri State BJP President Esada CM and Biren Deputy Speaker Kero Vindrona Singba amadi BJP ki Makok Thongba State Executive Singh Sarawiyake Ukraine ki wathuk lotion na Narendra Modi na sisper tauna da puwa from Pukalo CPI Namin Nepal ni farak lava Ukraine ki lan pambasi Mairik tagi majaruk walak tu nama lep laiva academy paiba amati nunang ba pokal livade. Kogan na India ki Prime Minister Narendra Modi na Russia ki President amasung Ukraine ki President ani ka wari sana duna sisber tawna na batak sinana ba hona ba sungkane.
खोंथांग असि थेंग थरकलबदि मालेमगि चाखुलकलिबा लेबाक अमदि चाखुटबा वाटलिबा लेबाक कियागी सेनमेलोंद चावरबा साफु अमा मायुक नहलगनि हाना CPI MSC की शेरोल द आयरे Manipur State Council MSC Communist Party of India CPI की शेरोल हसिना आय यूक्रेन की वाथो औरपदगी CPI ना नकलनि की ओइबा वरी सानदुना जानदबा सिंग छानताइनबा फुरंगनबा मारि लेनबसिन द खंगनदुना लागली लानना कैदंगवेदसु जानदबा सिंग छानताइनबा पुरक पोय थोकलोय लोइना US नसु नेटो पाकथोक चाकथोकनबा थाउसिल आंदोकनबा नरेंद्र मोदी ना होनगदबने मालेम की ख्वाइदगी शक्ति लेरबा US ना कक्साबि सादुना यूक्रेन बो नेटो की मेंबर लेबाक अमो हननबा थावरांगलकपदगी लेबाक अनि की मरकता उंखना फहेलकपने मासिकी मथकता कॉर्पोरेट हाउस खरा की मखादा लेबा टीवी चैनल सिंगना लाना पाकथोकपदगी यूक्रेन अमसों रशिया अनि की मरी तनहन खेबने आइरे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल द इंडियन लोकीबा फिरेप थागत पोइना रशिया अमसों यूक्रेन लेखा लानगी जैथेंग नंगलबा इंडिया मसासिंग सोइंग हमदना मरमदमदा हालाननबा अकनबा थौरांग पाइखलकपगिदमक CPI नुवाइबा पोगलबसो यूक्रेन लानमी सिंग द इंडिया मसासिंग होस्टेज ओइना सिनरकपा थेंगरबि असना अमुक हेना नुंगनांगबा हेंगलालि हारे मरमसदगी ऑपरेशन गंगा मखादा इंडिया लेगाना पोलैंड हंगेरी रोमानिया अमसों स्लोवेनिया लेगा की मरि लाइनबा सिंगा वाताना दुन अथोबदा इंडिया मसासिंग सोइंग हमदना थैदोकनबा होनगदबने खोंथांग असि की पाउदम सिंग मरि लाइनबा इमुंग सिंह तम चाना खगनब होनगदबने लोइना थीब खंग्रब इंडिया मसा सिंह खोंगुल लीनब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मखाद लेब मकोकथों ऑफिसर सिंह यूक्रेन के चुकनोनब लेबाक सिंह केम तौद लेहनब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अथोबद थबक पेखनब होनगदबने आइरे रशिया की इंडियन ओरिजिन लेजिस्लेचर अमना यूक्रेन की मयुक्त सथरेब मिलिटरी एक्शन सावरख्रे रशिया की इंडियन ओरिजिन लेजिस्लेचर अमदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पार्टी की मेंबर डॉक्टर अभय कुमार सिंह रशिया ने यूक्रेन की मयुक्त सथरीब मिलिटरी एक्शन सावरब फोंदोक्रे हिरमसिगी मतंग डॉक्टर अभय कुमार फोंदोकिबदा रशिया की जुमथंग लरिब लेबाक असिदा वरी साननबगिदमक पीब याबा खुदोंचाबसिंग ममंगद मतिक चाना पीग्रे माइफाकिदबन लान चथनब वरी पदु लहलखिबनि हाइरे करिगम चिनाना मकोई मिलिटरी बेस अदु बांग्लादेश ता सेंगलकलबदे इंडिया रा करम रिएक्ट तौगुनी आइना हंगलादुना इंडिया नंबदो सुपांग पामलोय एपसी कंगनिया याउद्रब वफमने नेटो असि रशिया की मक्त सेमखिबनि करिगम यूक्रेन नेटो याउख्रबदि मदुना यूक्रेन अखोय कंगंखोय ओइबुगुमना नेटो की फोर्स ना अखोय कनक्सिनरकने मादो एग्रीमेंट की मक्त लैप थोंग अमु ओइगनि मरम कया असि लैबना रशिया के प्रेसिडेंट अमरि पार्लियामेंट अतोप लंबी लैतबदगी तंगाय फदना लान चंगसिनरब वरिब लौखिबनि आइगे चीफ मिनिस्टर ना जिरीबाम की जुमथों खुदिंग चंद्र BJP की भोट खोंख्रे मार्च मंगादा पांगथोकदब अनिसुब तांका की मिखल का मरी लेना 40 जिरीबाम एसे की BJP की मिरेप नमाइराकपम प्रसन्ट्रा की भोट खोंबगी थबक कंखलकले ngasisu manipur ki minister n biren pungkhara ki khongchata जिरीबाम द थुंगदुना जिरीबाम गे यमथों खुदिंग चंगदला BJP की मिरेप एन प्रसन्ट्रा की भोट खोंग्रे खोंगचता दु BJP की नेशनल स्पोकपर्सन सु ओरिबा मणिपुर के इंचार्ज डॉक्टर संबित फड्रा BJP मणिपुर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शरद कुमार सिंह म्यूसिंग सरुया के कैंपेन की आनबोय जिरीबाम की कदम तला अमसुंग कलीनगर जुमथों खुदिंग चंगदुना BJP की भोट खोंग की कैंपेन की तुंग जिरीबाम की कलीनगर बॉर्डर यूनियन अमदे लाइरेंपी फंबक्ता अचौबा मियाम की इलेक्शन कैंपेन अमसु पांगथोके थारोमदुदा जिरीबाम की मियाम BJP की मिरेप प्रदर्शनरादा सौगतपिदुना BJP खक्तगी लेंगाक अमल हेनबियु हाइना CM ना अपील तौके CM ना हाई AC असिदा BJP पांबा मसिंग हेगलकली AC असिदा खुंदारिबा मितै पंगल अमदि मितै खक्त नतना बेंगलुरु सिंगनसु मफुंग फाना सौगलकपा मरमना BJP ना सोइदना माइ पाकने हाइके हंदकी मिखल असिदा BJP ना सोइदना लेंगाक सेमगने लेंगाक असिदा जिरीबाम की मेजो सरुग हानबियु हाइके रोहित मेहता चेनब सिंह बेलदा थदोखिबा यानिंगदे नफी मारो हाइरो की रोहित मेहता चेनब सिंह बो बेलदा थदोखिबा यानिंगदे हाइना ऑल मणिपुर नवंबर ना थदोरकपा चेरोलमना आरे नवंबर के सेक्रेटरी एल सुमितिबला ना थदोरकपा चेरोलसिना हाई मार्च मंगा था पांगथोकदोरिबा असेंबली केंद्र कोनिथोय की मिखल असि यामना शांति होइबा माउंग पांगथोकनबा इसी यामजो स्टेट की CEO न अंगंबा थाक होनरबसु मिखल का मरि लेनबा हिंसा की थौदोक तोइरबा हाइरो केंद्र दे फ्री एंड फेयर ओइबा मिखल दे ओइररोय हाइना लवे मिखल की नोटिफिकेशन थोक्तंगी ममांग कुमजा लिसिंग अनि कुनथोय की डिसेंबर कुनिथोय की निमिदांग आथेंगबदा केंद्र असेगे सेटिंग MLA TS राधेश्याम की मनाव नुफा याववा BJP की वर्कर बोर्डिंग थौजम रोहित कौवा ग्रेजुएट तमलिबा महिरोय अमबा अपोपगी ममांगदा नंगमैना कापतना हालंबदा नतना अपोपसु साखी ओइंदना नंगमैना कापतना हाननबा होनरबदा सेनर पमियुसक बथवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोना ngarang बेलदा थादोखिबा दु मफम मतम चादब कोर के वेल अमनि हानन बि मरुपना लौदबा ngamde थाहोम हेलब फावदा मिहाद अदु सिनखिबा नंगमै हाउचु फावदा धवल पुलिस ना फागत पंगमद्रिबा से असो वसां खरागी पौताक मखा धरा हाइबसी मियामना चिंगदरि बो वफमने
Thawal amasung hero police na Rohit Mihat at Sena basing matam chana fabangam dabadagi JSC against Rohit Mihat amasung kendra asi na piluf kaya akan ba kolok fukat pa khongjang sang silak padagi Mihat asi ta Sena basing police da surrender torakibani habasi lamdam basi ke sep hongsing pari basi na khangdra bo wafam ne asagama mikhal ga bari le da hingsa gi thawduk toirba kendra asi ta Mihat pada Sena basing jamin da thaduk na ko na boil fi ki ba asi jamna le bak thibani masida kendra sida free and fair election wela loina da mikhal asida hingsa gi thawduk ana da gi hengala lagani ai Ukraine da landa ki wagi matung Russia da ki India na lapthokani and US na thajaba thamle Russia na Ukraine da landa ki wa New Delhi na haujuk for condemn tawdava adugi matung India gi maroiwa arms supply oiwa Russia da ki India na masam lapthokna laigani haibasi United States na asa tawri and yum chaga chna mit ka phongdokre anagi contract amagi makada Russia da ki surface to yar missile singado Laudana Pati leader Comtok for Ama Washington people Kimatang the Waribama. How to load Professor Moscow the Asoba defense equipment like for Lebak Sinkidamak. Russian bank Sinkimataka and over US sanctions Nihana Kodong Tiangari and the US development Aman Haike. Indian S400 missile system Manga Lane $1 5.5k Dil Ama Lissing and Taragani Fanda. Russia Sai Taunaki Madugi Ahovaki supply Singatu Haukiva Sahigi Athing Badagi Haugre. Russia ki S400 missile systems laiba ki matak tarki ki matak ta US sanctions tangke maduna maram oituna Washington India ki matak ta so maduga chapmara va cherak pi bagi khongthang sin lokolak pai yai habagi aki basing lai United States na sewal asida Moscow ki matak ta ahin ba sanctions sing tamkhre madu hogi ba sayul da Ukraine da Russia na landa ki ba adu ki matung dere Russia ki bank sing ki matak ta hoji akan ba sanction thamki ba adu ki maram da ki malam ki manung da laiva ka mara Russia ki asobo weapon systems live the Yamla Kutong Chadapokani and the South Asian Affairs Kitauba, Assistant US Secretary of State Donald Luna US Senate Committee Amata Haike. India Kinakandagi Equina Hokiba Krakiman to Ukiva, Hypervo MiG 29 orders, Russian helicopter orders Amasung anti tank orders, Kakta Kiva Aduni and Mr. Luna Haike. Ukraine the Russian Alandakiva Atubajaning the Fonto. Glaba ngarang yum sakishan bita United Nations tapang thokiba botha tanaba amataki India na laitok to laikiba adugitama Republican sing amasung Democrat sing animak yauna US lawmakers sing India bo janing ta phongtok lakhiba da Mr. Logi wafam sing da phongtok khibane Russia ni Ukraine bo landa khiba adu condemn tawna bi khongthang adugi maikei da pun laibak samagani fuga mathoina bot beki aduga madugi mayukta laibak mangana laike India Jamna Levak Untraka Manga the Bot Tadava Adu the Jaudun Lake Tokun Lake. How Kivira with the United Nations came member Taramagi Security Council da Lagnafu Honakiba Warip Aduga UN General Assembly Warip Basikamanai. UN Security Council ki Waripadu member Taragani 20 Sawat K. Madu India Jamna Levak home Bot Tadava Yauki de Security Council ki permanent member Russian Veto Totun Waripatu Lobaman Kide. Russia Gilandava Adu condemned over Upon Papakum Umapi bagi marueba atu kangnana pa US officers in India ga wari sana kre hain sumang na haike India hingsa loisina na apel taw khrabasu Moscow bo official oiba phone na jaring taba phangdo uya dabada India na matak narba marueba US ally adu wari Ukraine ki crisis adu na India ki damak waiver amagi batang the US administration ki ferep da ahong ba leivra hain senators in hanglak ki bada US ki South Asian Affairs ki thawfuwa Assistant Secretary of State adun haike Waiver give matang asida Natragana sanctions matang da President Natragana Secretary ke warip singa to ehna wakil na saraga han haibangam de Natragana Ukraine da Russia na landaba aduna warip aduna karima mitagani haibadu su haibangam de ehna haibangam bati hujik India asi sengna aikoi ke maru waiver security partner amane amasong aikoi na madu ki partnership adu mamal leina khalle hujik India na mayuk na riba yamna sathi ba criticism adu lairfana India na Russia dik masami hana lap thongna pagi matamado phanglagan hi aina asa tawi Operation Ganga Ukraine dagi Indian sing flight marfuda phutoglakani Minister kunga mari ni Air Force sing tawkani Ukraine gi chathok jasin jadana khudong thiba mafam da leiriba Indian sing adu mayum leibak ta phutoglakna bagi government gi Operation Ganga gi makada flight marfu paragani Milok tok pagi thabagasi apanba amata leitana pangthok na government minister kunga mari henbata su thabak sinakre makoni Air Force sing the Indian sing adu okane Indian sing adu lokthok na pagi thabak government hana da ki hena thujilan kre
amasung kan kan kre hek ngamli ba makai indian sing hen hen na puthok na apon ba flight ma sing hegan kre thabak asig dam mars tara fawda punna flight marfu thabak da thaji lagane flight sing atu Air India Express Indigo SpiceJet bestara go year gi flight amasung Indian Air Force tagi plane sing chu yaure Romania gi konung city Bucharest tagi mi puthok pa ki thabak kuntra phanga thorang tawre madang banu de Air India gi flight taraga mari Air India Express ki nifan Indigo gi taret SpiceJet ki ama bestara gi ahomos Indian Air Force ki anini Hungary konung Budapest tagi puna flight kun gani pan parak na dapat orang tau tun laikre kuni bana sigi manung da go Air dagi flight taraga mga Indigo dagi mafan Air India dagi ani Indian Air Force dagi ama masung SpiceJet dagi ama yauri masigi matang ta Poland dagi Rajesh Jo dagi flight Nifana magasu pairakani masid Indigo dagi flight nifana masung Indian Air Force ki flight ama yauri adugo Romania gi Sukiva dagi flight nifana masung Slovakia gi Kosas dagi flight hong pairakani Baugili kun sing na makata na fong torok pada Budapest, Bucharest, Rajesh Jo Sugiva amasung Kosais tagi parakada flight marfu asna Ukraine dagi saurak na fantu leiba Indian lising tarit puthok lakani hairi Russia na Soyuz rocket India gi firan thamlaga atai lava ki firan sing kopsen gre Russian Space Agency Roscosmos na Mars makata satellite kontraga taruk pukri doriba Soyuz rocket amada Baikonur launch pad da overcross na US Japan amasung UK gi finance corporation na thambawt fa video am agency adugi se Dmitry Rogozin ngarak Mars anida video am thagala kre rocket adugi matakta India France amasung South Korea gi finance adudi timaduna corporation pa video adun orkide US Japan amasung UK na Russia gi matakta makoina Ukraine da landa ba gi damak sativa sanction thamkre adubo India de Moscow fu hakteng na janing daba phong kadaba atu da kilai thok laga leke United Nations General Assembly gi ngarang sagul sin beta pang thok fa special session na bada Russia ba content taw wari pambalo na ba gi matang tha tong ki ba bo tha tana ba adu da India yaw khide Baikonur da rocket adu third ki ga tawi ba sing adu da lepa khara ki firan sing adu yahon da ba wari blau kre ma so madu wergan aikoi gi rocket adu hena masak faza na uragani hana tweet amada Russian Space Agency gi chep Rogo Jin haike Global Satellite Communications Company am uriba OneWeb the marwiba partner sigim by Laibak sing adu mhot sinaba Ferrut adu makoi ki finance ka hafsele masige mamang da Russia ki Space Agency adu na Europe ki Asian Space amasung OneWeb the satellite sing adu military ki hiram sing da sindarui ana legal guarantee sing demand toke OneWeb na satellite sing asi military ki hiram sing da mukta sindarui amasung mari lene pa military ki structure sing da servicing asi piroi haiba Marisum legal na binding tova guarantee sing adu aikoina demand tawre hana Roscosmos haige guarantee sing adu pin adu bagi aroi pa matamatu irai numbet ki 1830 GMT ni ana Space Agency adu haige maduna trabadi thangsu numbet thorang tawre pa thagat pa adu kaktalagani haige Nuclear plant lausin da Russia lanmi singbu Ukraine gi misem yamna thengle Russian force in the city sing hena pasin and baki pandam da Ukraine manung da manglom da sangsilagli adobam bakoi gi mayukta athing ba dusu chap manana kalle somna gi lanmi sing khak tana tana Ukraine gi misem yamna so Russia lanmi sing adob thingna bana dragana inthokina ba makoina tawbu ya ba thabak tawre Russian lanmi sing Ukraine to leiba Europe ki khwadi gi chawpa nuclear plant ado bai gi da badagi thingna ba leiba ka sigi misem mayamna Zaporizhzhia nuclear power plant ado tabalam bi thingli Miam na tingliva adu gi video amre Ukraine gi financing paiba miam amusan lambi edu tingna ba amot akai po ba trucks in kham do thamba do ke Russia gi military force in the fourth plant adu gi akoi ba leriva territory adu Paisel International Atomic Energy Agency IAEA da Russia na khangala khiba gi matong video da thagala khibene Ukraine gi active nuclear power plant mari lai madulai ba kasi gi tangkai amarung gi electricity gi pi loidana Chernobyl da leriba adu ba nuclear waste ki store sing lai karigumba lan asida nuclear plant adu ati akai thokpa tarabadi madudagi tholakadaba fal sing adu gi matang da miyamna akiba pongnare manglom da sangsilakli bo Russian force sing adu ngasi sagol senbita Kherson khudum chankhe haina mafam adu gi official sing haike Kharkiv Mariupol amasung Chernihiv da leiriba Ukraine lanme sing matakta so Russian air strikes na pandam thamkre Marakasida Ukraine da tengbang na ba Germany na khosu khulai thafa hengalagani haikre
Lantok level mafum adu the anti-aircraft missile listing at the tharagani and Sagol Senavita, government likun amana a FV the Fogdokre. Tagadurba anti-aircraft missile singadu, Communist is Germany army Hana Sinakiva, Soviet Sava Strela type anti-aircraft missile singing and Likul Adun Haike. Russia na pirak liba akiba adu ki mayok Germany na masaki armed forces sakat pada euro billion $100 billion chama ka taraga matoi tha taragani aina su wasa khre nagala marom dagi su France na Russian energy Zen Rosneft ki chief executive amasung president Vladimir Putin ki nanghawa Igor Sosin ga mari lenaba company amaram bafu eva super yachts ama fazile hana France government ga si phongdo khre nagala marom da Russia na Ukraine da thermobaric weapons sinagre Russia के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना यूक्रेन दा थर्मोबैरिक वेपन सिस्टम से नगरे मसुंग मखोइन बादो कायम जामना पाक्सन सिनारकनी आबगी मतंग दा लंदन ना अवाव फोले एनगासे सगोल से नबिते ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी वैन वेलेस ना फंगदोग्रे मारा करम बखुलाई सिंभांग ऑथोराइज तौरकनी हाबेसे खांगद्रे थर्मोबैरिक आर्टिलरी वेपन सिस्टम सिनबा अदो उग्रे मसुंग मसी कायम पाक्सन सिनारकनी आबगी मतंग दा आइखोय वाइ आइना एस्टोनिया दा चतपा खोंगचनाबदा वेलेस ना हाइगे Ukraine government amasung human rights sing the phongba pausing patungina Russian force in Ukraine da thermobaric weapons sing amasung cluster bomb sing sinna khiram ba yai haire karigum pamasin asing boy patarabadi ekoi punba pumi ba hen kadaba tamthiba changa do yore international convention of cluster munitions sing adu athing bathammi thermobaric munitions sing adu jo full year explosive device sing natragana backup bomb sing oina khangnai adu masi military target sing mayok sinna bada athing bathamdre Kolai makal asina sathi na siningai oiwa shock wave ama thoganduna oxygen chathokfa firewall ama seme marmaduna atei conventional kolai ambadagi masina yamni hena sakdi lei masi roke natragana bomb moida deploy tawe foil amasu explosive charging thadoktar kolai asina thabak tawe toxic powder metal sing amasu oxygen yawa organic matter sing ba tongan ba full sing sinaba yai explosive charge aduna full gi asowa cloud ambo oina paksana sandorage Madugi matung da akoi bedel riba nongsite yauriba oxygen aduga samnabada mai yaurage masina high temperature firewall ama seme masung achopa shockwave ama thogale madura akoi beda manak aduda akoi ba manak aduda leiba thawai fan ba ahing ba khudem ba nongsila du chopthoge thermobaric bomb sing asi urban area natragan ahang ba mafam sing ta so mang tangningai oi amasong bunker sing amasung atai lenung da leiriba mafam sing da Fauzin bak ngam panama fam sing atu da leiriba miyoi sing ado oxygen fangande makoi gi pokhaiba amasung effect sing atu da gi miyoiba amasung atai tawai fan ba mong sing amada ngak tong da bagi upai thoina leite lising amaga sampar marfu dragi CIA report amada question ba mafam amada thermobaric pokhaiba amagi fal sing adu fan ke ignition point adu gi matak da leiba sing manak da leiba sing adu haksang manung ki amasung ubangam da asok pa kaya thokane masida jawri asi air drum sing pokhaiba Manung thang bada lerifit yar organ sing kaiva langsam su internal organ sing bokaiva amsung karikumba mitang wa fabo yawe thermobaric weapons sing asigi crude oil mawng sing ato malem gi ani su balansang manung ta Germany da photoke nongso ki libak sing loina Soviet Union na makoi ase lising abaga sa pur homfu gi sahi dagi hauna sinarake apak pa mafam makon sinna apik pa bomb masa sing gi cluster ama thadok pa bomb sing amsung rocket sing lai Asigamba cluster bomb sing asi lisingani nifan the international convention apagi makhada thing bathamgre US China natragan India na convention adu sahi tawdabagumna Russia na sumadu sahi tawde adu haujuk for the convention adu gi provision sing adu amban ikai khumnari Russia ki nuclear weapon lising tar romlai karigumba lan asi hena kangkhalak patarabadi atamna nan tragna wukhal fada banga mawdabadage nuclear kulai sing adu sinarak payai United States kesu nuclear kulai lising manga samanga rom lai aru beda content singa sigi maru iba pau khara asi ba pau dam jariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asi tagi yangbiri ba panabu pathaga jari channel asan tom de kanar badi subscribe to be division subscribe to be ngoloina like and share to su ka wi kunum namapo amaka na thaga jari